Adala ko vlogger nga duwa tuy Facebook ag sinsinutilda anak ko anyaget tintikin kimayo siya kitan ti kumanta tatoy manang nanasakit na kina Madina Gayong bagan Brian nga paslakar pa Ayun na naway isuda Ikang bagnak manda Si ka Brian kat kitam nagkasita Kaapay Inyarig mo sulat ti karpa Si kamat namin anak ko Melissa Basulutan na sutil ka Agbaliw ka Paglubayat na latat kag gitara Awan kampiyak kanya yung aduwa na surtubay pa'y kati nga agpadpada Isartengyo't pa nagsinsin mo tiyo Kano siya katatiyak na gusto niya yung baka masapon ko tatabalat habel ko Urayen nyo nga duwati baslot nyo Brian gitarista tinagana lalaki akulo kanayong nga agmumuryo Madina payenti ag gitara takarayan latakan nun iti ayan na baniet isut paglaingan na aywen surutek kurirwek jay karayan lamis kit bulabugek ay awan di man ina mabanitan tani manang nga Melissa di manon karayan nga pernita garina lapya tinarayan dan jay apan na uray pay nga tanat titi ayan na uray Pacific Ocean ti pagbaniitan na nanunen ka uray nga puntunang puriruwen ka uray pay nga ta ibagam nga no ay ibura iskujay danong ta gitara sutil ni manang na Adamanang kunga Melissa rebandot tibuok ng emkas lakarpa Nagsutil bulabog kuriro kinariwawa Tanayon payen nga takasakson na tamasurun na kuno siya ti agbutara Nagkuti paglalakot na pa'y ti kantana Ay wenta kasakisuna Madigdag gitara Manang Melissa agkadag may sa mandikon Na umanakot nga masutsutile Dituyak latan nalik na wakarayan Naguli may kitibyak puti pagbaniitan Manang sutil Panawan kaditan mabati ka Uray pengatay danon mo't gitara No sakti masurun kapita iyapan ka Nurut ka Panawanak ito'y bulabog ka Uray pengata ay wenak ti kwarta No nasutil ka di kayat ti ag gitara Mandikon Dagito'y lames datan ti manang ko